I kuble ye pi waro ki pralok ki was nyau suk wo up ye ki kubor how new channel ki kubor ki wakwa open snyau chapi wadas dang kathma ba haperdi ki artali kiri we da bon na ki chipai wo ki bru paidbah ki wada do ye mensin wa kordor yong ki hakati kathma te tons dangi ki kubor hadu katte i ki thma haperdi ki artali kiri ki te to kari Russia wa kari Ukraine nang lai ko chakmat Weikat hadu wapen mi yakani ka kubor de chispa le phau nya ngut ki nong Ukraine ki wada do ye mensin wa kordor yong ki wei de le spa khan ru ngut ki wada manso hakasngi wanang kong yong kathma de le praspa ngut ki chipai kari Russia ki wada yap ha ya le thma wa ka Ukraine wei de no ye ki kam wanok sa no myau namo kam wanok jep chasarok Hadin wada attack ka Russia ya ka Ukraine haki wabon ki benta neiliang u president kari Ukraine wada tip pertuikam u Volodymyr Zelensky hawa yaklam uwa ki wapatai khubor da ong ukamni manno ki wapan khre wo yarap ya kari kat wa ye wala phi weidaw e siloi ya ki won ki wakwa wo yarap na yada ya kari neiti irukom klamule dasnyau tho iwa mto de iwake irukom ya her thamaki Neiliang u president kari Russia u wada tip kam u Putin damaham namo da wan su ya ki wikiri wala da ki won ki wa yarap ya kari Ukraine namo ki wa panwit ne interfere ya wala ka Russia msalia u wo hirt ma wat wakile kamte dasnyau tho I wakani da man ko wa ma bha nei bha la da yarap ka wi kari ya ka wi won kamte ter daumi namo daw khi da kathma ba thmasan ka wayi le uman kathma ba wali namo ka World War 3 Neiliang u Deputy Interior Minister ka Ukraine da ong uwa ka Russia da siat tempedung ko ya ki military headquarter airport wa ki military warehouse ki Chipai ka Russia da siat tempedung ki ya ki wabon ki sornamo ki cities ka Ukraine hadin wa u president ka Russia u Putin da penbena namo da authorize u ya ka military operation de le ka wi ka airplane ki Chipai ka Ukraine namo ka Ukrainian military plane wakit khatso ngut ki bru da pedung na hap ko hasaut ki nin kasni Thursday da ong da ka emergency service Neiliang ka Ukraine wanda kam ko wa da tempedung ko ya santali ki airplane wa ki helicopter ka Russia ki wa patai khubor da ong ki wa da snyau ki le wa wasiat hajan ka capital main airport ka Ukraine Neiliang u former RBI governor kari India u Raghuram Rajan da ong uwana ia ki thma ka Russia wa ka Ukraine da kudor ipnyang kari wei mto du ipnyang kari da kudor wat ki wi won ki marba mardi wa ki mar wa emkam ki wa wan na Ukraine wa Russia nei bha kari Ukraine wa kari Russia da export ki ya ipnyang kari wei bon le imarba mardi wa ki mar wa emkam chawaro ka wi ka perthai Neiliang ka Defense Ministry ka Ukraine da kam ko wa ki Chipai kari Ukraine da penyap ki ya praspa ngut ki Chipai ka Russia wei da tempra ki ya lephau tali ki tangthma nyau tali ki aircraft wanru tali ki helicopter wei da ongkole wada chispa lephau nyau ngut ki nong Ukraine ki wada yap hakasngi nong kong yong kathma ba kaperthai na aite da yui I wada jan kutko lada wansa kathma ba wali pathante da kut hiko tangwa chania isa ha ublai kan rap don hi mete na aite memjing permende te ton ya duai lang I yakiti ki ripen artali khnang wa yo yasuki we yo like ki nei pten ya kate kathma ba mete na aite ladas dang da kathma ba wali du kate hi da kut kaperthai te du ki ni don hi ki wakwa open snyau chapi khuble chipon